wena uqhamuke ebrandini yaseTatawu. Mina kuningi engambonga ngakola ngendlela bona nomnyaka lona. Angeke ukubala ngakunye ngakunye indoda sikhathi. Nako lokuthi sivuse inhloko sitokhona tofika la nako ukumusa labanye bafisile ukuthi olibona kepha bakakhulu. Inqa yokuthi abanye basetibhedlela maybe labanye bavuke bafile namuhla. Kepha Nkosi ukuthi thina sikhonile kuvuka siyabonga. Mina ngimbonga kakhulu vele ngimbonga anfethi ngoba lo mnyaka lo kuningi la ngendele kodwa njengabe sikhuluma ngaba ngikhula phambi kwenu maye ngemusa wakhe khonile tofika ngiyabonga. Ngifuna wena Nkosi yami ngifuna wena ngenhliziyo yami ngifuna wena ngibingelela bonke abazalwane Jesu bafundisi ngibongelela bomafundisi nebantu abashanisa ngesikole kama ngilindo kuhlela kwangangadi ngisenzisiwe ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu osemsindisi uNkosi nemsindisi wempilo yami angamboni lomunye lofana naye ngibhenwe livi laNkulunkulu ngimuntu lomusha lohamba ngelivi laNkulunkulu lowesaba livi laNkulunkulu kuthiwa lefakazi lisukumele kusho nje ukuthi uNkulunkulu uyamgcina umuntu lomusha lofuna kugcineka lolalela livi lakhe so enhlizweni yami kunaloko ukuthi Nkosi mangingabi ngiloyo lohlaza salivangeli lakho rather ngibe ngiloyo loyo representa Christ indlela wena ufuna ngayo nolamaningi. Amen.